Nandam chion ha mo hong hi kul langa Dipa ni riat hong pang thar rak ngai ti ding in kanin som than ha mai hung thabor ka si hakha khopi a vut thak ding in minung pakhat som kho a chun khongkul an phal na chinram kholepi hakha khopi a SSPC ral kap ni aralai mi December kulariat ni thok in dautla lo thimnak tuan timmi cha a December ni khat in SSPC ral kap kutpang rian tuan no CDM pol le Russia mi cheu khat ni ahan kan in vote an thlak choma chang i vote thlak ding in minung pakhat asom khomi pau chu SSPC ral kap ni khongkul an phalna kong tol chungmi le Russia mi hna sin in kan thai tol chungmi pakhat ni chun ahan kan in vote an phakna hun hi hakha khopi immigration Zinglei Thawngchimnak i a ummi MCA zung a ti in mun hi a asi vote a thlami pau minung pakhat a thongsom thum an pekna i vote thlak ding a minung pakhat asom khomi pau hi thongkul an pekna vote a thla changmi minung pakhat ni hin vote thlak ding a minung hlenga tiang som kho nak nol an pek phone ha tia lungmali phosa achim hakha khopi a ralshal in adormi atam deuh hi salam thantlang palawa min dat matupi le tidim pengmi an sinha tia kan thai hakha khopi a ralshal in adormi pakhat song ni vote thlak ding in mi asom tu hna hi no CDM pol long selo in ralshal mi hna chungzong a an tam ngai ve zo phei hmuram in hakha khopi a arak idormi chungzong in anital i kalam khopi in hakha khopi a arak idormi chungzong in anital kan maral thel mi hna chungzong in tangkadu ruang a mi asom mi kan tam ngai ve tia lungmali phosa achim ve SSPC ral kap ni nyamaram hun ki pa dotla lo thimnak tuan timmi chu aralai mi December kulariat in thokan tim i chingram a chun avoi khatna khi hakha le tidim khopi a tuan tim cha a atu hi ahlang kan in vote an thlak tar ngai changna chu nu a avoi ni nak thimnak chu falam tanjang le thantlang khopi a tuan tim kong SSPC Election Commission ni anthanna in chiram thlang lei palawa matupi kamplat le minda peng chunga chun thimnak tua antim lo kong SSPC Election Commission ni anthanni in thai si SSPC ral kap ni anthanni nga chun chiram khulipi hakha peng chung in thimnak a vote thlak ding mi di lakhi minung thongkul la thongsari zali somsari panga ansi Salam peng sumsang khopong a SSPC ni je fighter in bomboy ni an thak than chiram falam peng sumsang khopong a kapni karuka daunak umlo in SSPC ral kapni December ni ruk chun similam hlen hi shonga khan je fighter in bomboy ni an thak than kong pol chungmi hasin in kan thai sumsang khwami pakhat ni chun kapni karuka daunak thongpang chu kan thai lo na in SSPC ral kap ni the fighter in bomboy ni an thlak than kuchungaya chun aselo khopong kam a asi tia lungmali phosa achim December ni nga chun hu zonga khan sumsang kholhol le khothar a SSPC ral kap ni December ni nga chun hu a khan wan cholwan long in bomkul thong an thlak tia kam thai webola khopi in falam khopi lei a ralam sialmi SSPC ral kapol hi falam peng sumsang khopong kam an phansang i sumsang khwa in laizo lungpi khwa in falam khopi lei apan khomi an si SSPC ral kapol ni atu bantu in ral laman sial ruang a sumsang khwa le apong kam khwami hna chu ahim nak mun kol in anzam hna i atam deuh hi hakha khopi lei a anzam tia tol chungmi hna sin in kan thai SSPC ni dautla lo thimnak tuan tim hnu a ngakchia paruk tal in chinmi hleili an nun nak aliam sham in no ngai nak ala tu SSPC ral ka boizik miang hlai le
Arian Ton Hoi ni Dautla Lo Thim Nak Luan Tim Hnu A SSPC Ral Ka Play An Kut Tang Shamtai Kupol Kut In Chin Mi Hlei Li An Nun Nak Aliam Kong Chin Human Rights Organization CHRO ni December ni nga an than SSPC ni an nol ngei nak pi sautar an du ruang a Dautla Lo Thim Nak tua ding in timlam nak an ngei hnuwa hin Mizapi chung a tim chamam te in thanon nak visual in an tua chilang mang I chung lai ka dau nak an tua mi ruang a kum lai ria tang hak chia paruk dal in chin mi hlei li an nun nak aliam chupin a September ni hlei li in November ni somthum tianga hin SSPC ni khoti chiu khat a chung lai ka dau nak voi somthum shrong an tua I chin mi som kwa khat ni hliam hma an tuar chu chung a kumheria tang hak chia som thum ruk ani tal chun minung umnak in chiang in le si zung si khantal in som nga shrong a rok ya chin human rights organization CHRO ni an than mi a an lam ter Salai Joshua Vani UFC flyweight world champion Alexandre Pantoja atai Nizan December ni story zing a to mi UFC is a thum kol thum zanan ta chalnak a chinme no UFC fighter Salai Joshua Vanchu UFC flyweight world champion asimi Brazil fighter Alexandre Pantoja he ani thwa I Salai Joshua Vani around khatnak a atai Salai Joshua Van Lee world champion asimi Brazil fighter Alexandre Pantoja chu around khatnak I ane thwatliau a Alexandre Pantoja ake laikut kiak I Salai Joshua Van ni atai chinme no UFC fighter Salai Joshua Van chu UFC flyweight world champion asichang I UFC flyweight world champion anga balmi vel telak a hak chabik changtu song asi kumsom thum panga simi Alexandre Pantoja chu world champion tai som voili tiang aven him kho na in avoi nga nak a Salai Joshua Vani ateicha a Salai Joshua Vani UFC flyweight world champion tai som achu kho Pantoja hi MMA I voisom thum par ruk a chal chung a voisom thum teina ka mu I voi ruk asung tia kan thai kumkole kumthum asimi Salai Joshua Vanchu UFC a voi sha a chal chang I voi kwa teina kan hu voi khat asung chupin a zanglan ta chalnak I voi hlei riat a chal chung a voi hlei ruk teina ka mu I voi ni asung UFC flyweight world champion si chang Paupeng a SSPC ni dol chumi pali an tlai na I an kut dong le an nokho an tan ha Magweram chan paupeng chung a ralam sial mi SSPC ral kapol ni dol chumi pali an tlai na I an kut dong le an nokho an tan ha kong Magweram chan pa ka pa ni December ni ruka an than Alwan chia November thachunga khan kapasa kulali in achuak I paupeng chung a ralam sial mi SSPC ral kap thaza zati shrong ni taping kwa le maji kong khwa an lut no I taping kwa mi ko phuwei zo kumpul ko khai le aw kumpul ko min khan zo kum hle riat le maji kong khwa mi pi song wing kumpul le kum nga ti in Andi lakfon minung pali an tlai nga tia thai si chunho a SSPC ral kapol ni dol chumi pathum chu shri in an kut ke an tem nga I bian hal nga nu a an kut dong an tan nga chupin a adang pakhal song bian hal liao a nahol a tuk an ti I an nakho an tan SSPC ral kapol ni dupau in an sham nga nu a Tol chung mi pali chu pau peng chak lei hmoram chung I ral lam an sir na kip a lam chim tu a an man na I ral mai a an kaltar na November kul lakwa khan nga phang kan khwa an phan hulong a SSPC ral kap ni an tha than na tia Magweram ten paka pa in Tromba ngay tu pakhat ni achim chupin a November thachung longa khan paupeng chung a ralam sial mi SSPC ral kapol ni nu portal in tul chung mi hlei ruk an tlai shem ha nu a an tha na I
khote pasha le Russia kempakhat an khang ruang a umnak in Soviet nga le Russia mi na ani dornak in somthum achiam tia magweram then paka phani an than mi a an lang ter Dipa peng a SSPC ral kap ni boman thlak I ngakchia panhi dal in tol chungmi hlai riat an thi minung som thum shrong hliaman tuar sagang ram than Dipa peng marakan khwa a SEA Game I Myanmar le Philippine ram nu pumpalu team an chui nak highlight an zau nak lak phakdor a SSPC ral kap ni boman thlak I kum nga tang ngakchia panhi dal in tol chungmi hlai riat an nun nak aliam kong tol chungmi ni an chim December ni nga za shimel lam porya shonga khan Dipa peng marakan khwa I a ummi lak phakdor pakhat a SEA Game I Myanmar le Philippine nu pumpalu chui nak highlight an zau leo a SSPC ral kap ni bompan ni an thlak no na tia thai si SSPC ral kap ni atu bantuk in boman thlak ni ruanga hin kum ngatang khakchia patni le nu poltal in tol chungmi hlai riat an nun nak aliam I minung som thum shrong ni hliam man tuar tia Dipa peng paka pha ni an than Phiu peng ka dau na ka SSPC pathum an thi I meithal zun ni le hriam nam dang an lak Paguram than phiu peng zayawadi khopi a humhimnak lak ding in achuak mi SSPC ral ka pol chu tual chung hriam tlai tangti phu ni an ka na cha a minung pahni an thi I meithal zun ni le hriam nam dang an lak kong Phiu Township People Defense Organization Phiu peng paka pha in tombong wei tu pakhat ni achim alwan chia December ni li Zinglei Thawngchimnak pasale chiu shonga khan zayawadi khopi chekung khwalai a humhim nak lak ding in arak chuak mi Phiu peng paka pha le sakung khwa chegei in humhim nak lak ding in arak chuak mi SSPC ral ka pol chu chekun tower pong a anika tia thai si kapni kar a minisom thum shrong ka dau nak achuak I SSPC ral ka pakhat athi chupin a adang chitin le min chi an tlai na I phiu peng paka pha platoon ni behal na katu na leo a hriam nam chu in zamani tim ruang a an ka tha na tia thai si sergeant chiti hi phiu peng kha maya battalion zathum paruk in pension la changmi asi I SSPC ral kap ni sham in nol ngai nak an lak nu in phiu peng tagwen dai gei le sagung kai a shwai tu dir mun a I tol chungmi pol a phun in harsat nak a pek ton na tia Phiu peng paka pha in tongwang wei tu pakhat ni achim chupin a SSPC ral kap sin in G3 meithal zun khat G4 meithal zun khat kwan bong panga le kwan fang hlei nga lak I ka dau nak mun in tol chung hriam tlai tangti phul lei himte in nuan kiu than tia thai si lungmali post tha zang akan pe I kan thong chim angai tu nandi lak chung a kan elom tuk hring hran thai Zinglei a thong pang thar he kan e tong than ha lai